Hot Rwanda News subscribe. Kubaka imbuga z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Ikiremwamuntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Dukikijwe n'amayobera, hari ibyo tubona bishashagirana kandi bipfunyitsemo amabi. Turigizayo amarido, tuzenguruka isi n'isanzure, tumenye ukuri kuri byose. Menya niba ni ikiganiro kibumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye: ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi, kuri Radio Salusi. Ndabasuhuje mwese abakunzi b'ikiganiro Menya nibi cya Radio Salusi. Nizere ko aho muri mudukurikiye mumeze neza. Ubusanzwe twisanga ku isi, tugakurira ku isi, tugasazira ku isi, ubuzima bwacu bukarangirira ku isi nk'uko siyansi bivuga. Uko kwibona ku isi bituma dutekereza iby'isi tugaheranwa n'iby'isi. Uko twumva amateka y'imyaka yagiye isimburana hano ku isi, ni nako twumva ibisekuru n'ibisekuru by'abantu batubanjirije bagiye babaho ku isi. Isi yacu idufatiye runini kuko ni icumbi dutangiriraho ubuzima, tugasangaho ibidutunga, tukahashakira ibitubeshaho, aho kuba umunezero n'umubabaro ndetse n'amahirwe. Ibi nanone nibyo bisimburana mu buzima buri wese aba agomba kubaho. Nibuze hashize imyaka irenga miliyari 3 isi itunga ibinyabuzima binyuraho muri ubu buryo. Aya mahirwe y'isi yo kudutunga idahungabanya imyaka yose nayo iyakesha abaturanyi bayo, imibumbe bahuriye mu muryango umwe w'imibumbe igaragiye izuba, solar system. Bivuze ko isi itagira iyo mibumbe, abo baturanyi bayo ubushobozi bwayo bwo kudutunga no kubeshaho ibindi binyabuzima uyu munsi iba itakibufite. Uti gute rero? Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro kigaruka ku buzima bwo hanze y'isi. Nimenya nibi, ikiganiro cya Radio Salusi ukibategurira ari nanjye ugiye kukibagezaho. Nitwa Christophe Wizeye. Mu kubagezaho iki kiganiro ndifashisha inyandiko za National Aeronautics and Space Administration, ikigo cy'abanyamerika kiga iby'isanzure. Ndifashisha inyandiko za SpaceX, ikigo cy'umunyabwenge Elon Musk kiga iby'isanzure kikanakora ibigendajuru. Mfite inyandiko za Space Facts ndetse na Universe Today. Ikaze nanone. Cya kabiri nanone mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugikorera hanze y'isi. Tugiye kuva ku isi dukorera ikiganiro cyacu ku yindi mibumbe. Ubushize twasuye imibumbe ya Mercure, Venus, Mars na Jupiter. Ubu noneho tugiye kwerekeza ku yindi mibumbe yasigaye irimo Saturne, Uranus, Neptune ndetse na Pluto yakuwe mu mibumbe dusanzwe tuzi. Turagera n'ahandi mu bice bitandukanye mu isanzure turebe uko byifashe. Duhereye ku mubumbe wa Saturne. Mu kugera kuri Saturne turifashisha inyandiko za National Aeronautics and Space Administration. Aha turi ni kuri Saturne. Saturne iri ku ntera y'ibirometero miliyari 1,468 uvuye hano ku isi. Ni mu gihe intera iri hagati y'uyu mubumbe n'aho izuba riri ari intera iri hagati y'ibirometero miliyari 1,489. Aha turi the planet itwereka ko uyu mubumbe ari uwa gatandatu uvuye ku zuba, ukaba uwa kabiri mu bunini mu mibumbe yose igaragiye izuba. Ufite umurambararo ungana n'ibirometero 116,460. Aha hari rukuru zingana n'10.44 metero par seconde kare. uvuye ku isi upima ibiro 45. Aha kuri Saturne
waba upima ibiro 48 kuko rukuruzi yaho irutaho gato iy'isi. Iri zina ry'uyu mubumbe Saturne ryaturutse ku kigirwamana cy'abaromani cyitwaga Saturne, cyari ikigirwamana cy'ubuhinzi. Abaromani mu kwitegereza uyu mubumbe bawuhaye iri zina kuko babonaga ari umubumbe ubereye ubuhinzi nk'uko Cor Cosmos ibivuga. Umuntu wateye ijisho uyu mubumbe bwa mbere ni Galileo Galilei akoresheje indebakure cyangwa se telescope ari mu mwaka w'1610. Saturne ni nini cyane kuko ingano yayo washyiramo isi inshuro zigera kuri 764. Uyu mubumbe biwutwara imyaka 29 n'ibice 4 kugira ngo ube urangije kuzenguruka izuba. Amanywa yaho amara amasaha 10 n'iminota 42 gusa. Haba umuyaga mwinshi cyane kuko imiyaga yaho ikunda kwiganza ku ntera y'ibirometero 1800 ku isaha. Uyu mubumbe kuva wabaho hamaze koherezwa ibyogajuru bigera kuri 4 harimo Piona 11, Voyager 1 ndetse na Voyager 2 na Cassini Hygiene Mission. Yinjiye mu rwikaragiro rw'uyu mubumbe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi muri 2004. Ikajya yohereza ubutumwa ku isi kugeza ubwo irangije misiyo yayo mu mwaka w'2017 hari mu kwa 9 ku itariki 15. Saturne inyenyeri zigaragiye kandi zizenguruka zigera ku 150, ariko iz'ingenzi nini muri zo ni 62. Aha navuga Titane ndetse na Rhea. Ibi binyenyeri bizenguruka uyu mubumbe bivanze n'ibibuye rutura n'ubuvungukira bwinshi, byose bikikaraga bizenguruka Saturne. Biba biri ku muvuduko wo hejuru ungana n'ibirometero 122 ku isaha. Reka dukomeze dutere intambwe tureba ibidasanzwe hano kuri no mubumbe wa Saturne. Iraha babwire ko hashyuha cyane kuko ubushyuhe bwaho igihe cy'amanywa bugera kuri dogere Celsius 178 zose. Bishyuha cyane, ubushyuhe bukagera kuri dogere Celsius 11,700. Biba biteye ubwoba, bivuze ko aha nta buzima. Gusa hari igihe uyu mubumbe ubasha gukonja ugafatwa n'ubukonje bushobora kugera kuri dogere Celsius 178 munsi ya zero. Mwibuke ko ahantu higeze gushyuha hano ku isi byacitse cyane ari mu gace ka El Azizia aho byageze kuri dogere Celsius 58. Hari mu kwa 9 ku itariki 13 mu mwaka w'1922. Tukiri kuri Saturne, iyo winjiye mu butaka mw'imbere nubwo hashyushye cyane usangamo amazi n'urubura uduce tumwe na tumwe ndetse n'ibibuye bikomeye cyane by'ibitare. Kuri Saturne hari imikuku iterwa n'imiyaga myinshi cyane ndetse kandi ku butaka bwaho hakagaragara imyuka itandukanye irimo hydrogene ingana na 96%, hakagaragara helium ingana na 3% ndetse na 1% ikubiyemo metane na ammonia. Mu by'ukuri ubuzima kuri Saturne busa n'ubudashoboka. Gusa ku mabuye akikije uyu mubumbe ho hashobora kuba ubuzima. Iyo witegereje ibibuye binini bizenguruka Saturne, byinshi muri byo birakonje cyane. Hari ikibuye gifatwa nk'ukwezi kwa Saturne cyitwa Enceladus. Enceladus ifite koma ingana na kilometero 503.7. Abahanga iyo bifashishije ibimenyetso bihaboneka byoherejwe n'ibyogajuru bahamya ko kuri Enceladus haba hatuye abandi bantu bamwe twita badasanzwe extraterrestre aliens. Hari umugabo witwa Simon Ritman wo muri kaminuza ya Vienna yize ku tunyabuzima tuboneka kuri Enceladus. Areba uburyo hari ubukonje buba budakabije cyane, abona amafoto n'imikoki haboneka ndetse n'ibishushanyo bidasanzwe, ahita ahamya ko hari abantu baba batuye kuri Enceladus twe tutazi. Abahanga bakurikiranye iby'urugendo
rugendo rw'icyogajuru cya Cassini barimo uwitwa Sebastien Rodriguez bavuga ko nubwo kuri Saturne hashyuha cyane ariko ku binyenyeri cyangwa se amezi azenguruka uyu mubumbe ayigaragiye rutura yenda kungana n'isi arimo ukwezi kwitwa Titane. Iyi Cassini yajyaga yoherereza aba bashakashatsi ibereka amashusho avanze n'amajwi adasobanutse. Mu gusesengura aya majwi bemeje ko aha kuri Titane naho haba hari ibindi biremwa bishobora kuba bihatuye. Mwibuke ko no kuri Enceladus hari ibindi bihamya. Nubwo ahantu ari kure cyane hataramenyekana abahatuye neza, ariko Rodriguez ahamya ko n'umuntu aramutse ahageze yabasha kuhaba kuko ubukonje n'ubushyuhe buhari buringaniye kandi buhora busimburana nk'uko tubibona hano ku isi. Abahanga mu by'imibumbe ku isi bohereje icyogajuru mu kirere ngo kijye kurunguruka kuri Saturne kizana amafoto. Muri 2015 nibwo ibisubizo byimbitse byagiye ahagaragara. Icyavuyemo ni uko aha hari ibirunga bihora biruka kandi bikaze cyane bigera ku 1000. Mu mwaka w'1961 Abarusiya bagerageje koherezayo icyogajuru cyitwa Devena 1 Space Probe. Kigezeyo cyaburiwe irengero. Gusa Abarusiya ntago bacitse intege, bakomeje gukora ibindi byogajuru bizabafasha kumenya ukuri. Intego yabo yaje kugerwaho mu mwaka w'1966 kuko nibwo babashije kohereza icyogajuru kibasha gufata amashusho kuri Saturne. Mu kuva kuri Saturne mu bimenyetso bohererejwe nuko babonye Saturne y'ubwayo abo ubushyuhe bwinshi ku buryo umuntu kwatura bidashoboka. Umwanzuro ubuzima kuri Saturne ikidashoboka. Gusa mu binyenyeri binini bikikije birimo Titane ndetse na Enceladus bo babonye ko ubuzima bwashoboka. Reka tuve kuri Saturne twerekeze ku mubumbe munini wa Uranus. Uvuye ku isi harimo intera ingana n'ibirometero miliyari 3. Ni kure cyane. Kuva ku zuba ugera kuri Uranus harimo intera ingana n'ibirometero miliyari 2.9. The Planet ivuga ko abatuye isi bavumbuye ko uyu mubumbe uri mu isanzure mu mwaka w'1781. Ibi bari babibwiwe n'umuhanga mu bumenyi bw'isanzure witwaga William Herschel. Uyu mubumbe wa Uranus ntiwashobora kurebesha ijisho uri hano ku isi kuko uri kure cyane. Mu kubona hifashishwa indeba kure telescope. Herschel mu kuvumbura yashatse kwita Gregorian Sidus. Abandi nabo batanga andi mazina. Herschel n'uwari wawuvumbuye, abandi batanga Neptune, ariko umuhanga witwaga Johann Bohr aza gutanga izina rya Uranus. Abantu benshi bararikunda dore ko Uranus byakomokaga mu Kigereki icyo gihe cya Uranos. Uranos mu Bugereki cyari ikigirwamana cy'ijuru, God of Heaven. Uyu mubumbe wahise ubatizwa iryo zina gutyo, Uranos cyangwa se Uranus. Umunsi wo kuri Uranus umara amasaha 17:14. Umwaka waho umara imyaka 84 y'ano ku isi kuko nibwo umaze kuzenguruka izuba. Uyu mubumbe ufatwa nk'uwa gatatu mu mibumbe ihuriye mu muryango wigaragiye izuba, umuryango uzwi nka Solar System. Uranus ifite umurambararo ungana n'ibirometero 51,118. Ugereranije n'isi ni munini kuko bibaye ngombwa ko ugabanyamo ibice havamo isi inshuro 63. Reka tuhatembere turebe igihari. Kuri Uranus hatuye haterera. Iki ni igice cya kabiri ku buzima bwo hanze y'isi ku yindi mibumbe. Kuri Uranus ukubitwa n'ubukonje bwinshi
cyane kuko henshi igihe cy'amanywa haba hari ubukonje bungana na dogere Celsius 197 munsi ya zero. Hari igihe ubukonje bumanuka bukagera kuri dogere Celsius 224 munsi ya zero. Iyo urebye hejuru nkuko iyo turebye hejuru tubona ukwezi ho kuri Uranus, hari inyenyeri zifatwa nk'ukwezi zigera kuri 27. Muri zo harimo inini rutura zirimo iyitwa Miranda, Titania, Ariel, Umbriel ndetse na Oberon. Iyo witegereje uyu mubumbe utawegereye ugaragaza isura y'ubururu. Bitewe n'iki? Kuko hari amazi n'ibibumbe by'urubura kubera ubukonje bwinshi tubonye haruguru buharangwa. Uranus ni umubumbe uriho imyuka myinshi cyane izengurutse ibibuye by'ibitare bikoze uyu mubumbe wa Uranus. Uranus iyo urebye umutima wayo ugaragiwe n'ibibuye bikomeye cyane. Iyi myuka ibumbatiye ibibuye irimo hydrogene, gaze metane na ammonia. Gusa gaze nyinshi izenguruka ikirere cya Uranus nkuko twe tuvuga atmosphere, envelope ifubitse umwuka ukikije isi yacu. Iyo kuri Mars yo ikirere cya Mars kibubururu. Uyu mubumbe ufite umwihariko wo kwizenguruka inshurike. Ukizenguruka inshurike kuri koma yawo uva mu majyepfo ujya mu majyaruguru. Abahamya mu by'imibumbe bavuga ko Uranus ari umubumbe uboneka amazi ariko kuhatura bidashoboka kuko huzuye ibyuka gusa kandi nta butaka bufatika umuntu yabasha gukandagiraho n'amaguru ku gice cy'inyuma bubasha kugaragara. Igitekerezo cy'abatuye isi mu gutura kuri Uranus ni gusubiza amerwe mu isaho. Icyogajuru cyabashije kugera hafi ya Uranus cya Voyager 2 cyoherejwe na NASA mu mwaka w'1977. Cyahageze mu mwaka w'1986 mu kwa mbere ku itariki 24. Gusa mu mafoto cyagaragaje nta kimenyetso na kimwe n'ikirango cy'ubuzima kuri Uranus. Tuve kuri Uranus twerekeze kuri Neptune, undi mubumbe ubarizwa mu muryango w'imibumbe igaragiye izuba n'isi yacu ibarizwamo. Uyu mubumbe tugezeho ufatwa nk'uwa nyuma mu mibumbe igaragiye izuba. Neptune iri kure cyane mu isanzure kuko kugira ngo hagere uvuye ku zuba byagufata ibirometero miliyari 4,400,000 kugira ngo hagere. Uvuye ku isi wagenda ibirometero miliyari 4,600,000 uvuye hano ku isi nyine. Ni kure cyane. Uyu mubumbe biwutwara imyaka igera ku 164 kugira ngo uzengurutse izuba. Ni mu gihe isi yacu yo byifata iminsi 365 na kimwe cya kane cy'umunsi gusa ikabihetuye izuba. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi muri 2011 nibwo uyu mubumbe wari urangije urugendo rwawo ruzenguruka izuba. Wari waratangiye mu mwaka w'1846. Uwavumbuye uyu mubumbe yari umufaransa witwaga Jean-Joseph Leverrier mu mwaka w'1846. Uyu mubumbe mu mizo ya mbere wabanje witwa Leverrier waritiriwe uyu mugabo wawuvumbuye, ariko nyuma abantu baza kwangira izina ryari iry'umuntu, baza gushaka irindi zina ryihariye nuko bawuha izina rya Neptune. Hari imana y'abaromani yahoze yitwa Neptune. Iyi mana abaromani bayifataga nk'imana y'inyanja, God of Sea. Uyu mubumbe ufite rukuruzi ya kabiri mu mibumbe igaragiye izuba nyuma ya rukuruzi ya Jupiter ifite 24.79 metero par seconde kare.
naho Neptune ikagira 11.5 metero par seconde kare. Twibukiranye ku isi yo ifite rukuruzi ingana n'9.8 metero par seconde kare. Bivuze ko rukuruzi iri kuri Neptune ingana n'110% bya rukuruzi y'isi. Iraruta y'isi ho gato. Ufashe ikintu gipima ibiro 45 ku isi ukakijyana kuri Neptune, ukiyapimiye cyaba gifite ibiro 49.8. Tukirebera hamwe byinshi ku buzima bwo hanze y'isi, Neptune ikora urugendo rungana n'imyaka 165 kugira ngo izenguruke izuba muri rusange. Kuri Neptune hari umuyaga ukomeye witwa Great Dark Spot. Ufite inyenyeri ziwukikije 14. Ikinyenyeri kinini muri zo cyitwa Titron. Ubushyuhe bwawo busa nk'aho ari ntabwo, ahubwo wakwivugira ubukonje, kuko iyo hakonje cyane bigera kuri °C -201 munsi ya zero. Gutura kuri Neptune ntibishoboka kuko kubona ahantu humutse kuri uyu mubumbe ni nk'inzozi. Biragoye, henshi haba hari urubura n'ubukonje buteye ubwoba. Uherutse gukurwa mu muryango w'imibumbe igaragiye izuba witwa Pluto. Uyu mubumbe wakuwe muri uyu muryango n'isi barizwamo nyuma y'igihe barawise umubumbe kandi utujuje ibisabwa nk'umubumbe. Ibi babitewe no kwibeshya kuko uyu mubumbe uri kure cyane ugereranije n'iyindi yose twagiye tubona. Ubusanzwe umubumbe witwa umubumbe kubera ko uba ufite ubunini, ukaba wizenguruka, ukagira rukuruzi wihariye kandi ukagira ikinyenyeri kinini uzenguruka nk'uko isi yacu izenguruka izuba. Umubumbe kandi witwa umubumbe kuko ugomba kuba ufite gusimburana k'ubukonje n'ubushyuhe. Pluto kuva mu mwaka w'1930 uvumbuwe ugashyirwa mu muryango w'imibumbe igaragiye izuba uzwi nka Solar System n'ikigo cya Lowell Observatory. Mu kwibeshya bakawita umubumbe kandi utujuje ibisabwa, iri kosa ryamaze imyaka myinshi ritaramenyekana neza. Mu kurivumbura mu mwaka w'2006 nibwo ukuri kwagiye ahagaragara, maze baza kuwukura muri uyu muryango. Reka tugere kuri Pluto. Kuri Pluto ni hato cyane ugereranije n'indi mibumbe twagiye tubona. Pluto ifite umurambararo ungana n'ibirometero 2372. Iyo witegereje isi iruta Pluto inshuro 154. Pluto ni nto cyane bitewe n'ubuto bwayo, izenguruka izuba imyaka igera kuri 248. Kuri Pluto harakonja cyane kuko hakunda kuba ari °C -229 munsi ya zero. Uyu mubumbe ufite rukuruzi isa nk'aho ari ntayo kuko ingana na 0.62 metero par seconde kare. Uramutse upima ibiro 45 hano ku isi, ugeze kuri Pluto waba upima ibiro 3.6 gusa. Igitangaza bitewe na ya rukuruzi yaho iri hasi. Iyi Pluto nayo ifite ibinyenyeri 5 bimeze nk'ibibuye bizenguruka nk'uko tubona uku kwezi kutumurikira. Ibyo binyenyeri harimo icyitwa Charon, Styx, Nix, Kerberos ndetse na Hydra. Imirasire y'izuba kuri Pluto ihagera bigoye kuko Pluto iri kure cyane, ku ntera ingana n'ibirometero 5,900,000 uvuye ku zuba. Ubukana bw'imirasire y'izuba kuri Pluto buhagera bungana n'ubukana bw'urumuri bw'ukwezi kutumurikira, uku kwezi kumurikira isi nyine muzi. Wibuke ko nijoro iyo rwa rumuri rw'ukwezi rutugeraho nta kintu tuba twumva. Icyogajuru cyakozwe na muntu cyabashije kugera hafi ya Pluto cyahageze mu mwaka w'2015. Iyo usuzumye ubutaka bwo kuri Pluto 70% ni amabuye, naho 30% ni amazi. Nanone hakagaragara imyuka irimo metane na monoxide de carbone ndetse na azote. Abahanga mu bumenyi bw'imibumbe bavuga
bavuga ko gutura kuri Pluto bidashoboka. Yewe nta n'ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko kuri Pluto hari ikindi kiremwa cyaba cyarahatuye. Bivuze ko kuri Pluto nta kiremwa namba kigeze cyaraba. Hari inyandiko ya Universe Today yo ku itariki 12 mu mwaka wa 2015 ifite umutwe ugira uti Is there life on Pluto? Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo ese haba hari ubuzima kuri Pluto? Mu gusubiza iki kibazo bavuga ko ubuzima kuri Pluto budashoboka kuko ari kure cyane y'izuba, ibi bigatuma hahora ubukonje iteka, ku buryo ku butaka bwaho ubukonje buhora busimburana hagati ya dogere Celsius 240 na 400 munsi ya zero. Ikindi, kuba hatagaragara oxygene nk'ikimenyetso cy'ubuzima, ku binyabuzima kuhaba nabwo ntibishoboka. Iyo uvuye hano ku isi ugera kuri Pluto biragoye kuko byasaba umuntu kugenda ibirometero bingana na 5 na miliyoni 1,933. Ibi bica intege abifuza gushakira ubuzima ahantu kuri Pluto. Uramutse utuye kuri Pluto byagusaba kuzajya wizihiza isabukuru nyuma y'umwaka waho nyine ari uko hashize imyaka 248 ya hano ku isi, kuko nibwo uyu mubumbe uba umaze kuzenguruka izuba. Birashoboka se? Benshi ntibaba bakiriho. Aya mananiza y'uko uyu mubumbe utujuje ibyangombwa nk'umubumbe yakomeje kwibazwaho n'abahanga, maze mu mwaka wa 2006 mu kwa munani ihuriro ry'abahanga mu bumenyi bw'inyenyeri n'imibumbe ku isi International Astronomical Union rifata umwanzuro wo gusiba uyu mubumbe ku rutonde rw'imibumbe igaragiye izuba n'isi barizwamo, maze ugashyirwa mu gatebo k'ingirwa mibumbe kuko bari baravumbuye ko uyu mubumbe utujuje ibisabwa nk'umubumbe